Imaynallam llaqtamasykuna yapamanta hamkunawan qhinchusunchu. Imaynallam wawqillay, imaynallam panichallay, imaynallam chakra runa, imaynallam qhichwa runakuna. Manas qhichwa llaqtaqa kanchu, manas aymara llaqtaqa kanchu. Chaynatam chay yachaysapa runakuna rimamun. Kunan punchawmi kay Perú suyunchikpa huñunakunan wasipi chay huñunakuqkuna rimaqkuna chay wawqinchik Pedro Castillopa chay tapupayasqan tuta chay Chuquiyapu Bolivia suyunmanmi kay qucha yakuta quykusunchik nispa chay nisqanmantam llumpayta rimay rikurikaykamun. Uyarichikuchkanichu chay llutantachu rimachkani. Qamkuna uyariqankichik manachu chay CNN chay na qhichwa simipiqa riki chaymanta chaypi llamkaq runam hamun riki hinaspa qayninpalla manachu rimapayachkan tapupayachkan Pedro Castillota hinaspa chaynin qamsi kay Perú suyupa quchanta Bolivia llaqtaman quykuyta munachkanki nispa nin chaypiqa nin manam pitaq chayta nisurqanki manam kay kamachikuq hina kaspayqa chaytaqa rimarqanichu. Chaytaqa unay qipa watam chaytaqa rimarqani nispa nin. Chaypi hapipakuykuspanku kunanqa yapamanta qallakuykunku chay hurquq munakuna chay llamkayninmanta wischuq munaqkuna yapamantam liriapayayta chay haqchakuyta hina rimanakuyta hurqumuchkanku. Chaypim huk runa rimaykamun kay Perú suyunchikmanta. Chay nin riki ñuqanchaqa kay Perú suyunchiktaqa amachananchikmi. Imanasqataq huk llaqtakunaman Perú suyupa kaqnintaqa quykusunchik nispa nin. Hinaptinmi chay kikin runa nin kay Perú suyuqa huk llaqtallam. Kaypiqa manam chay qhichwa llaqtakuna kanchu, manam aymara llaqtakuna kanchu, manam ashaninka llaqtakuna, wajun llaqtakuna manam chaqa kanchu. Chayqa yanqam. Nispam nisyotaraq rimayku. Imaninkichiktaq. Chay rikchaq rimasqanmanta. Qamkuna hawkachu kawaqchik chayta uyarispa, mapas uyaykunkichik ñawpaqta hawaykunkichik kay Puka wawqinchikpa rimaykusqanta. Paymi sumaqchata rimaykamun, hinaspa chay qatiqllamanmi tumpallata rimaykamun hukninpas. Uyarikuychik ya. Muchas gracias, Presidenta. Un gran saludo a todos nuestros hermanos que a nivel nacional nos están escuchando. Realmente sorprendente lo que pasa en el Congreso. Y a mí me conmociona cómo es que una declaración de mayo de 2018 del presidente cuando él era dirigente, que se pronunció a favor de la salida al mar de Bolivia, pero jamás dijo que el mar o territorio marítimo se tenía que asignarse del Perú, sino una respuesta política a lo que en ese momento estaba viviendo Bolivia con otro país. Y claro, como una estrategia, señora Presidenta, a través suyo me dirijo al Presidente de la República, que señor Presidente, esto es una acción más para pretender vacarle a usted, señor Presidente. Una estrategia más. Y para ello han traído aquí un sicario, una prensa melmelera internacional para sacar de lo más bajo y hacer creer al país que usted quiere asignar mar territorial a otros países, que eso no es verdad y no deberíamos estar discutiendo este tema.
El presidente ya lo aclaró. Eso es todo. Aquí, por favor, 30 segundos más, presidenta. Hamkuna ereksin chicho kay harita. Kay harimri que ñaja yak muspay pijina yang hakunata rimar hamun. Kay harimri que chay mama keiko parunan. Chay Fuerza Popular junio ocupi kaj runam kayga. Kay pasutinmi Ernesto Bustamante Donaire. Chaynawan sutichasham kay Haripa sutin. Ernesto Bustamante Donaire. Riki? Kay wawqinchik puka panisqam pijinapas, kay wawqinchik Guido apellido parimasqam pijinapas. Kayninpa ñam qamkunaman rimapayarqaykichikña. Kay Perú suyunchikman miriki, chay España hatun junio, chay Vox suteo junio, haywaykusqa chunka iskayniyuq waranja dolartam haywaykusqa chay hariman kay Perú suyunchikman hamuspa Pedro Castilluta tapupayananpaq. Payqa mana ya allin sunquwanchu yaykumurqaqa, mana allin sunquwanchu hamurqaqa. Payqa kay Pedro Castillo wichichiyta munaspanmi kan. Chaytam tarirqun. Chaymi imaymanata suwata hinaña tapupayaspan, imaymana llullakuykunan imaymana llutan tapukuykunawan rimachiyta munarqa. Wichichiyta munarqa. Aswanmi uyarisqaman hinaqa Pedro Castilloqa kaqninpi kutichikurqa. Hinaspa chaypi miriki tapupayku hamsiriki kay Perú suypa huchanta Bolivia llaqtaman qoykuyta munachkanki. Chay chejachu y chay llullachu nimtin mana chay manam kamachiku hina kaspay chaytaqa rimarqani. Chaytaqa manaraq kay Perú suyupa kamachikuni hina kaspaymi rimarqani. Ima watapitaq chayta rimasqa. Rimasqaqa kay iskay waranqa chunka pusaqniyuq watapiraq. Manam hayna watachu. Manam hayninpa watachu. Manam kunan watachu. Chaypi hapipaykuspanku kay qharikunariki yapamanta llutan rimaykunawan chaylla pasaschakuy kanman hina chaypi kallpankuta churaykuspanku yapamanta huñunakuykunku. Chapa hichaq utqayllam. Kay huchanchik chay wira yakuta tallirquptinkuqa chay talliq runakunata chay talliq lamkaqkunataqa imatapas ninkuchu chaypaq maychaqa unaykunku. Kunan chaymantira chay wischuy sunquyuq kaspankum chaypaq hichaq utqayllaman huñunakuykunku hinaspa chaytaraq rimarqunku. Chaynam kachkan hinaspa mriki kay qhari kaynata rimaykamun. Qhawaykunkichik yapamanta churaykamusaq hinaspa qamkunariki ninkichik. Imaynataq kay runa parimasqan kaqninpichu rimachkan icha yanja llutanpichu rimachkan. Muchas gracias, presidenta. Uyarikunkichik. Chimpay kachimusa paytaqa ñam uyarirqunchikña paymi chayta rimachkan. Uyarikunkichik. Muchas gracias, señora presidenta. Algunos congresistas que me han antecedido han trivializado el tema. Han dicho que esto realmente no tiene importancia y que debemos abocarnos a cosas que realmente importan. ¿Cómo no va a ser importante que se pretenda regalar o ceder o conceder o negociar territorio peruano? A ver, pues regalen Tumbes. Uno, ¿por qué Loreto no se lo dan a Colombia? Es lo mismo. El mar peruano es territorio nacional. Y están escapando de un tema que sí tocó el señor presidente en su alocución con el periodista de CNN. El presidente habló de lo que él llamó una verdadera descentralización que se requiere, y para eso él decía hay que cambiar la Constitución. Lo que él pretende, el presidente, a través de una llamada verdadera descentralización, es extender el llamado plurinacionalismo boliviano, que lo que hace nada más es crear regímenes de asimetría constitucional. ¿Entre quiénes? Entre comunidades étnicas. Kay runa parimasqantaqa kay runa parimasqanta uyarispanku imaninmankuya chay Chile llaqtapi chay musuq kamachikuy paqarichikunaqa kayna punchali chamanta rimapayarqaykichik nirqaykichikmi kayninpa chay chunka pusaqniyuq iskay chunka pusaqniyuq punchawllapim kay Chile llaqtapi
ña chay ñawpa llaqtakuna riqsisqaña kachkan. Imanasqa paykunaqa nichkanku kay Chile allpa ukupiqa manam huk llaqtallachu. Kay Chile allpa ukupiqa achka ñawpa llaqtakunam tarikun. Riki kay runapa rimasqanta uyarispankuqa imaninmankuya wakpi chay musuq kamachikuy paqarichikuqkunaqa. Kayqa wayra umachu kachkan imaninmankuya paykunaqa. Uyarikuychika chay patachallan manam chay plurinacional nisqantapas rimayta atinchu imanasqa manam riki siminpiqa chay kanchu. Manam chay umanpiqa kanchu. Paypa umanpiqa huk rikchaq rimaykunam kan chaymi chay Castellasmipi rimay kachkaptinpas mana chay simi rimaytapas allintaqa toyqachayta atinchu. Cuando los peruanos somos solamente un pueblo. Aquí no hay quechuas, ni aymaras, ni descendientes de italianos o descendientes de japoneses. No, señores, todos somos igualmente peruanos. ¿Qué es esto de plurinacionalismo? Acá no funciona eso. Centralización que se requiere, y para eso él decía, hay que cambiar la Constitución. Lo que él pretende, el presidente, a través de una llamada verdadera descentralización, es extender el llamado plurinacionalismo boliviano, que lo que hace nada más es crear regímenes de asimetría constitucional. ¿Entre quiénes? Entre comunidades étnicas. Cuando los peruanos somos solamente un pueblo. Aquí no hay quechuas, ni aymaras, ni descendientes de italianos o descendientes de japoneses. No, señores, todos somos igualmente peruanos. ¿Qué es esto de plurinacionalismo? Acá no funciona eso. Y en segundo lugar, esto elimina lo que está en la Constitución, que es el concepto unitario de la nación peruana. Por eso es que la Comisión de Relaciones Exteriores promovió y declaró persona non grata al señor Evo Morales, porque venía al Perú a que RUNASUR en diciembre tuviera una reunión precisamente para establecer plurinacionalismo y para hablar de la conveniencia de una constitución nueva en el Perú, siendo él un ciudadano boliviano. Persona no grata al señor Evo Morales no entra al Perú, si no se atiene a las consecuencias. Y es importante destacar que como resultado del diferendo que perdió Bolivia con Chile en La Haya hace un año o dos, se creó un precedente internacional respecto de que ya no es negociable una salida al mar para Bolivia, no solamente a través de Chile, también a través de Perú. Entonces las declaraciones del presidente Castillo abren una ventana de negociación que va por encima de lo que se ha discutido en La Haya como fallo internacional acatable por el Perú y por Bolivia. Es muy serio entonces. Por eso yo requiero que nuestra representación nacional, que somos los que representamos al pueblo, citemos aquí en este hemiciclo a la presidenta del Consejo de Ministros y al canciller para que nos explique. Kaina aka uma runakunam kay Perusoyopa huñunakunan wasipi llamkanku. Kaina yanqa llutan rimasqankumantam sapakilla yaqa iskay chunka pichqayuq waranja solista chaskikunku. Kaina llaqta pantachisqanmanta, kaina llullakuykunawan pantaykunawan rimasqankumanta. Maypi ima yachay wasipitaq kay runa hispirqa hispichirqa umanta. Imanasqataq kay ninman kay Perusuyunchikpiqa manam chay ñawpa llaqtakunaqa kanchu, kay Perusuyunchikpiqa huk llaqtachallam nispa. Kay manachu maytukunata ñawichan? Manachu kay runaqa kay Perusuyupa mama kamachikunanta ñawichan? Chaypiqa niwachkanchiktaq. Chaypiqa nichkan Perusuyunchikqa pawqar suyum. Imaninanmi chay kay Perusuyunchikpiqa imaymana rikchaq runakunam kan. Chaymi yachaqkunapa umanpiqa kay Perusuyu allpa ukupiqa kachkan pichqa chunka pichqayuq llaqtakunam. Kachkan hatun llaqtakuna, kachkanmi chay uchuy llaqtakunapas sapa llaqtam simiyuq, sapa llaqtam yachayniyuq. Chaychu kay qhari ninman manam chay qhichwa runakunaqa kanchu, manam aymara llaqtaqa kanchu, chaqa yanqa
yanja llutan rimaymi nispa ninman. Imaninkita hamcha kay rikchaq runata kayna rimaqta uyarispayki. Hawkachu kakuwaq. Ñuqanchikqa kanchik kay Perú suyupiqa achka llaqtam kan nisqaypi hinapas. Pichqachunka pichqayuq llaqtam kan. Yunka llaqtapim chay yunka allpapim achka llaqtakuna. Kay anti suyupiñataqmi kay anti allpakunapiñataqmi kanchik yaqa pichqa hatun llaqtakuna. Kachkanchik Quechua llaqta riki ñuqanchik hinaspa kachkan Aymara llaqta, Jakaru llaqta, Cauqui llaqta, hinaspapas kachkan chay Puquina llaqta, hinaspa hukunapas kachkanmi. Riki paykunaqa chinkarqunñam riki. Chinkachkaptinpas yachayninkunaqa kunankamam kawsakuchkan. Chay lliw chay pichqachunka pichqayuq llaqtamantam kay Quechua llaqta achka runayuq. Yaqam kanchik kayna manam chay Quechua rimasqanllachu. Kay chay Lima allpapi yuriqkuna wak Lima allpapi paqariqkuna paykunapas Quechua runakunam. Imanasqa kay España runakuna manaraq kay allpanchikman yaykumuchkaptinkum chay allpapiqa achka llaqtakuna kawsakurqaña. Chaypim tiyarqakuña, chaypim llamkarqakuña. Pitaq chaykuna karqa Quechua runakuna. Chay allpaqa Quechua allpam. Manam España allpachu. Chayta manachu kay akawma yachanman. Manachu chayta ñawichanman kaña llutanta rimananpaq. Kayqa laqichuaqninchik hinam riman chaykunataqa. Imaynanpi ninman manam kay Perú suyupiqa kanchu chay sapsichakunaqa chay common runakunaqa manam kanchu. Nis ima simipitaq ñuqa rimachkani. Castilla simillapi manaya ñuqa rimachkani Quechua simipi, runa simipi. Chay simiqa kay Quechua llaqtapa siminmi. Aymarakunapas simiyuq yachayniyuq. Jakarukunapas simiyuq yachayniyuq, llaqtayuq allpayuq. Chaychu paykunata mana riqsinman. Manaya kay rikchaq runa achka runakunam kachkanku kaypiqa. Qhawaykunkichik tukupaykusun kayta kay hina umayuqllam kachkanku kay Perú suyupa huñunakunan wasipi Muchas gracias, presidenta. Achka runakunam kachkan. Tukupaykusunchik. Kay qharipa rimasqanqa manam payllachu chaynata riman. Para que nos explique. Manam Porque ellos, payllachu con chaynata todos los riman. ministros, Kaykunapas chaynata mirachik haykuychik. Paykunapas chayna umayuqmi. Maypi pipa huñun ukupitaq kaykuna kachkan. Kay kachkan chay Porquipa runan, kachkan chay Renovación Popular nisqanpa, kachkan chay Keikupa runankuna chay Fuerza Popular nisqanpa, paykuna runankunam kaypi kachkan riki Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular. Chay huñupi kaqkunaqa kay qharipa rimasqan hinallatam rimanku paykunapas. Paykunapa umanpiqa manam chay Perú suyupiqa kanchu huk llaqtakunaqa. Perú suyullam. Chaymi riki paykunaqa chay mana umantaqa tikrayta atinkuchu. Chayna umayuqmi chay Pizarro chay Cuchimichi yaykumurqa kay llaqtanchikman. Chay umayuqllam chay payta chay kamachikuqnin tikraqkunapas chay umayuqllam karqa. Hinaspa kay Perú suyunchik kacharikuykunñam paskarisqañam niptinchikpas manaya chay rikchaq yachaykunataqa umankumanta mana hurquyta atirqakuchu. Chaymi kunankama iskay pachak watañam iskay pachak watamañam chayarqunchik chay España runakuna kamachikuqhina ripukusqankumanta lluqsirqusqankumanta. Kay iskay pachak watapichu kay runa kaynata rimanman. Chayqa manachu millay rimay, manachu chayqa ancha penqay, manachu chayqa kay runata chay llamkasqamanta wischunapaq hina. Manam chay rimasqanqa kayna hawka kanapaqchu. Chayqa kutichikunapaq hina rimaymi chayqa. Imaynanpi mapayqa ninman manam kay Perú suyunchik allpapiqa huk llaqtakunaqa kanchu. Ñuqallanchikmi kanchik. Perú runallam kaypiqa.
chay España hina rimaq runakunallam. Castilla simi rimaqkunallam. Mana chay allinchu. Chaymanta rimapayayta munarqaykichik, qamkunaq imaninkichikma kay rikchaq runakunata rimasqanta uyarispankichik. Qawqachu kawaqchik, manam qawqaqa kachuanchu. Manam qawqaqa kachuanchu. Kayna llutan runakunam yachaq tukuspanku, kay Perú suyunchik, kamachikuq runata, kay Perú suyunchikpa qullananta wischuyta munachkanku. Chaymi kayta paqarichichkanku yapamanta. Kikutakuchkanku. Imatañapas rikurichinqakum kay Perú suyunchikpa kamachikuq ñuqanchik churasqanchik runata wischuyta munaspanku. Chaytaqa qawananchikmi, chaytaqa nanachikunanchikmi amaya upallallaqa kasunchu, amaya kay karu limamanta karu llaqtachakunapi kasqanchikraykuqa amaya qawqaqa kakusunchu. Huñunakunanchikmi wakin runa masinchikunatapas kaymantaqa rimapayananchikmi. Kayqa ancha chiqnikuywan rimasqan. Manam chaywan ñuqaqa qawqachu kayman, manam payqa ninmanchu kay Perú suyupiqa manam qhichwakunaqa kanchu. Chayqa yanqam nispaqa ninmanchu. Chayllatam rimapayta munarqaykichik wawqi paniykuna ñuqawanqa huk kutikamaña.